umuntu unebusiness, so ibusiness lakho alihambi kahle, izinto zakho zihamba kancane, ziyavaleka, ziyavuleka. So you need a breakthrough empilweni yakho ukuze ukwazi ukuthi izinto zakho zikwazi ukuthi zihlangane. Most yabantu into bashawa into eyi-1 ukuthi the time besebenzisa umuthi umuntu akafuni ukuba consistent, yabo, akafuni ukuba consistent emuthini, awusebenzisa umuthi awunake ngalesikhathi awusebenzisa. Ngizokunikeza ke this recipe easy ozokwazi ukuthi uyithengela wena esitolo. Uzothi omunye why nithanda ukuthi sisebenzise izinto ezinoju mhlambe ezinoshukela. Ushukela it's attracting lot of things. Bancane abantu abangawuthanda ushukela it's making everything osuke uyenza ibe sweet, yabona. So ingakho ugcina sikwazi ukuthi siwusebenzise as into a form of attraction. So into ozongenzela yona kuzongitholela cinnamon powder if ukuthi unebusiness noma umuntu into zakhe zivalekile azicaca ukwenzekalana, ziyavaleka ziyavuleka. Uthola cinnamon powder, ungitholele ihani. Ihani engiyipreferayo ile esuke i-raw, kuyihani le esuke iphakiwe yeyinyosi, kungayona le esuke seyifakwe amafutha, isuke sengaseyona le. Then uthathe yona leyo hani, ufake ispoon sika cinnamon powder emanzini angango 2 liter, ufake ilentuzana, ufake ipuni mhlambe eziwu3 zehani, then ubese uyashukuza kulamanzi la uzobe wasebenzisa, ushukuza endaweni yakho la usebenzela khona. Uzofika uchele nje ngale yonto, uchele ukhulume nawe. Wena othi uyofuna umsebenzi, wena othi ufuna izinto zakho zivuleke, ufuna inhlanhla, ufuna impumelelo, ufuna izinto zakho zibe right, zikhanye izinto zakho without ukuthi uze kube ukuthi kukhona ama sacrifices owenzayo azokwenza ukuthi akwenzele impilo ibe difficult.